Assalamualaikum warahmatullah and hi. This is first time we are having career fair online. So please join us. Take the opportunity with us from 1st December until 15 December with many activities regarding graduate employability. You have the chance to meet the industry online, grooming, and there are many other activities related. So please visit Facebook CHAMU PN for details and information. So don't forget to join us starting from 1st December until 15 December with the activities. So join us for better career. Yes, join us for better career. Assalamualaikum warahmatullah and hi. This is first time we are having career fair online. So please join us. Take the opportunity with us from 1st December until 15 December with many activities regarding graduate employability. You have the chance to meet the industry online, grooming, and there are many other activities related. So please visit Facebook CHAMU PN for details and information. So don't forget to join us starting from 1st December until 15 December with the activities. So join us for better career. Yes, join us for better career. Test. Assalamualaikum warahmatullah and hi. This is first time we are having career fair online. So please join us. Take the opportunity with us from 1st December until 15 December with many activities regarding graduate employability. You have the chance to meet the industry online, grooming, and there are many other activities related. So please visit Facebook CHAMU PN for details and information. So don't forget to join us starting from 1st December until 15 December with the activities. So join us for better career. Yes, join us for better career. Assalamualaikum warahmatullah and hi. This is first time we are having career fair online. So please join us. Take the opportunity with us from 1st December until 15 December with many activities regarding graduate employability.
You have the chance to meet the industry online, grooming, and there are many other activities related. So please visit Facebook Champ UPM for details and information. So don't forget to join us starting from 1st December until 15 December with the activities. So join us for better career. Yes, Join us for better career.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam We Love UPM. Selamat datang ke Virtual CE UPM Fest My Career at MOE 2020 dengan kerjasama UPM dan KPT. Bersama saya Syazana Nabila selaku moderator anda pada hari ini. Jadi hari ini merupakan hari kedua kita bersiaran dan semestinya kami bawakan tajuk yang sangat menarik untuk dikongsikan kepada anda semua, iaitu How to Secure Your First Job bersama panel jemputan kita yang sangat hebat, iaitu Puan Siti Nur Atiqah binti Kasmoy daripada Talent Corporation Malaysia Berhad. Jadi sebelum saya menjemput Puan Siti Nur Atiqah, suka saya ingatkan kepada para penonton, sekiranya anda mempunyai sebarang soalan dan pertanyaan, terus saja ajukan di ruangan komen di bawah dan saya akan bacakan semasa sesi Q&A sebentar lagi. Baiklah, tanpa mengengahkan masa lagi, saya berjemput Puan Siti Nur Atiqah. Dipersilakan Puan. Terima kasih Syazana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh dengar ya? Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak CHAM UPM atas jemputan ke CE UPM Fest 2020. So saya berbesar hati untuk berkongsi sedikit sebanyak tajuk berkenaan seperti yang dihebahkan. Bagi saya buka slide sekejap. Okay. Boleh nampak ya slides tu? Alright, so sedikit latar belakang berkenaan saya adalah wakil daripada Talent Corporation Malaysia Berhad, di mana kami adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia. So tugas kami ni lebih kepada bagaimana untuk kita memberi lebih maklumat kepada para pelajar, sebab saya di bawah Graduate Emerging Talent Team, berkenaan dengan pasaran kerjaya, macam mana caranya you all start untuk plan for your career roadmap. So that's why upon discussion dengan Encik Fauzi, we come out with this title, which is Next Career Roadmap Journey to Industry Graduate, dalam masa yang sama bersamaan dengan tajuk kita hari ini, iaitu How to Secure Your First Job. Okay, saya pergi seterusnya. Just untuk makluman, ada sebab kenapa kita perlu melihat semua ini secara serius. Sebab kita kena faham yang situasi di dalam market sekarang tak sama dengan situasi yang terdahulu, dan yang terdahulu sebelum COVID-19 pun dah tentu berbeza dengan yang berbeza dan memberi impact pada pasaran pekerjaan masa hadapan. So para pelajar, para graduates yang berada bersama saya hari ini, saya ingin menarik perhatian anda semua terhadap kenapa kami begitu serius dalam memberi maklumat berkenaan dengan graduate employability, iaitu kebolehpasaran pengaduan, disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Antaranya, dalam konteks graduate employability, iaitu kebolehpasaran pengaduan, setiap tahun lebih daripada 290,000 students akan tamat belajar. Malangnya, 1 daripada 5 yang tamat belajar akan remain unemployed for 6 months after graduation. Informasi ini berlaku sebelum COVID-19. Apa yang kita dengar sekarang, kemungkinan besar the employment unemployed period tu mungkin akan lebih lama jika tidak ada apa-apa inisiatif yang dilakukan oleh graduates itu sendiri. So, dia punya isu, lebih daripada 290,000 students graduate setiap tahun, tapi 1 dari 5 akan ada masalah untuk dapat kerja dalam tempoh 6 bulan pertama. Okay? Yang keduanya, kebanyakan yang kurang mendapat pekerjaan ni adalah degree holder. So kita dah pernah belajar kan daripada asasi, masuk degree ataupun daripada diploma, masuk degree. Tiba-tiba statistik mengatakan bahawa ramai degree holder tak dapat pekerjaan. So macam tak asyik lah kan, penat saya belajar. So this is the reason. This is the scenario. This is the context setting.
And kenapa agaknya fresh graduate ni tak dapat pekerjaan? Antaranya yang dibuat oleh Hazanah Research Institute School to Work Transition Survey 2018 adalah disebabkan oleh skill mismatch, low take-up for STEM, low participation in TVET, job search and recruitment mismatch, and lack of entrepreneurship skills. Tapi yang isu yang paling besar sebenarnya adalah berkaitan dengan mismatch. Sebab bila saya jumpa company kata saya susah nak dapatkan talent-talent untuk bekerja dengan company saya. Dan bila saya jumpa universities dan juga students kata susahnya nak cari pekerjaan. So mismatch punya isu tu agak besar. Yang keempat adalah market nampak macam graduates ada kekurangan skills. So antara skills yang diperlukan untuk mendapat pekerjaan dalam dunia sekarang, top 5 most important skill for employees globally is, pertama, problem solving, kena ada teamwork, kena ada communication, kena ada adaptability and interpersonal skills. Semua lima skills ni perlu interconnected for you to become a one human being yang ready with skills to work. So kena ada semua ni. So kita nampak juga dari segi talent demand and supply gap dalam Malaysia and graduate ecosystem, yang seperti saya kata tadi, ada mismatch dari segi talent supply dan juga talent demand. So ada isu unemployment, ada isu wage structure, ada isu skill requirement, ada isu talent mismatch, female labour force participation and brain escalation. So kita dah cuba plan dari awal, macam bila kita masuk universiti, kita belajar, kita harapkan kita nak kerja bidang tu. Tapi bila sampai masanya, ada banyak disruption yang berlaku, kemungkinan besar kita tak boleh kerja dalam bidang tu, tapi kita kena survive untuk mungkin bekerja dalam bidang lain tapi masih lagi mengekalkan skill yang kita ada. So inilah konteks settingnya. So kita harap semua orang faham yang kita ada isu dalam mencari pekerjaan. That's why tajuk ini kita akan bincangkan seterusnya hari ini. Okay, sebelum kita pergi lanjut, saya ingin menarik perhatian para graduates dan pelajar semua. Role Talent Corp. Kami di Graduates Emerging Talent ni buat apa? So kami adalah government agency, di kami berkooperasi bersama ministry-ministry lain iaitu Ministry of Human Resources, Ministry of Higher Education and Ministry of Youth Transport untuk you all, untuk modal insan, untuk talent. So kami buat beberapa program untuk menjadi tool supaya you all to be prepared, to be industry ready graduates, to secure your first job. That's why we do all this program. So program pertama adalah NEXT. NEXT adalah short form untuk Nurturing Expert Talent. It's an online self-awareness and profiling tool. Saya akan explain banyak lagi berkenaan NEXT selepas ni sebab dia adalah tools yang akan kita gunakan untuk for you to do self-awareness untuk dapatkan pekerjaan pertama tu lah, to NEXT. Saya skip yang tu. Untuk SIP adalah kalau mana-mana students yang masih belum pergi latihan industri. So SIP adalah satu program di mana kami mengumpulkan company-company dan company ini berdaftar di bawah Structured Internship Program, di bawah Talent Corp, di mana mereka perlu ada internship framework. Maksudnya diorang ambil internship dengan satu framework yang bermakna. So bila dia ambil you all, dia dah tahu dah you first day buat apa, first week buat apa, second week buat apa, sampailah 1 ke 10 minggu ataupun 6 bulan ataupun setahun. Mereka dah ada the framework. So that's why kalau boleh, students kalau nak apply for internship, cari company yang berdaftar di bawah SIP. First, sebab dia ada framework. 2, diorang wajib bayar allowance. So diorang wajib bayar allowance sekurang-kurangnya RM500. Tak ada limit, so diorang boleh bayar RM800, RM900, RM1,000, RM1,500. Saya pernah approve sampai RM1,800 pun untuk internship. And diorang boleh bagi you training. Kalau dia nampak ada something yang macam dia nak try to train you better to fit the job, maybe dia dah ada plan untuk absorb you as dia punya talent funnel, untuk bila you habis dia internship, you terus offer jadi pekerja, dia boleh hantar you pergi training and diorang boleh claim semula whatever amount yang diorang bayar masa training dan juga given allowance under double tax deduction. So amat penting bagi kamu untuk plan a good internship sebab dengan adanya internship bermakna you punya exposure tetap pekerjaan tu akan jadi lebih baik dan
opportunity untuk you secure first job tu akan jadi lebih baik dengan adanya internship yang bermakna. Okay? So yang seterusnya kita ada My Mobility. My Mobility ni membenarkan kalau you're interested untuk buat internship di negara ASEAN. So yang ni kita akan facilitate insentif dia, ada return flight ticket dan juga visa processing. So buat masa sekarang sebab COVID-19 kita stop dulu, tapi in future kalau dia dah up balik, you boleh submit resume dekat dalam kau punya portal and request to be matched with companies yang ada this kind of program. Contoh lah ya, kita sebut saja macam CMB, dia ada cawangan di Malaysia dan dia ada cawangan di Indonesia. Diorang boleh ambil you untuk hantar interns di Indonesia, negara ASEAN, dan dia akan bayar all the allowances, accommodation, whatever, minimum 10 minggu, dan kami akan facilitate flight ticket dan juga visa processing. Right, itu My Mobility. Seterusnya untuk STAR adalah khas untuk pemegang beasiswa JPA Scholar. So JPA Scholar ni bila diorang sign agreement dengan JPA, mereka kena bayar, diorang dapat scholarship. So diorang kena serve bond. Diorang tak perlu bayar tu, kecuali kalau loan boleh ubah. Tapi kalau full scholarship, diorang kena serve bond. Kalau dulu semua JPS Scholars kena kerja kerajaan, tapi sebab tak banyak placement dekat kerajaan, so kita create satu program nama STAR. So kita membenarkan JPS Scholars ni untuk serve bond mereka di company-company yang berdaftar di bawah program STAR. So boleh kerja dengan government link company, boleh kerja dengan agencies, so tak payah tunggu placement dengan kerajaan. Itu untuk JPS Scholars. Seterusnya yang YES ni, yang employment student, ada satu program dari kami, Thailand Corp, bila kami mengumpulkan collaborators yang ada dalam market, macam contoh yang kat bawah ni, kita ada strategic collaborators and content provider, Dell Carnegie, GTI Media, Teach for Malaysia, Change Dynamic Curriculum, Social Focus Academy, ada banyak lagi sebenarnya, untuk datang ke universities dan kita akan bagi sharing tentang market, kita akan bagi explore tentang industry insight, macam mana nak buat resume, macam mana nak buat macam nak bagi tips on interview, macam mana nak buat grooming, ataupun on career roadmap, what you need to do in order to have a good resume, something like that. And program ni akan berlangsung 3 hari 2 malam dengan kerjasama Thailand Corp bersama universities, dan kita perlukan participation daripada students. Akan ada banyak aktiviti bersama students, itu yang kami punya program di bawah YES. Untuk ISC pula, Industry Academia Collaboration adalah kami membenarkan universities untuk meminta bantuan kami supaya kami boleh facilitate communication dengan industri. Kalau ada curriculum review ataupun course review ataupun nak buat partnership ke atau nak buat internship ke, kita this one is a discussion. And at the same time, kita pun ada dulu masa zaman COVID-19, masa PKP yang asal tu, ada satu program yang dinamakan Kisah Siswa. Kisah Siswa ni kita allow students ni untuk ada free coaching dengan kita punya volunteer counselors, ada lebih pada 100 orang. So supaya you all boleh ada virtual sharing dengan coaches dan you all boleh faham macam mana cara minta kerja, ataupun kalau you all ada isu boleh ada one-to-one session dengan coaches. Okay, so sebabkan Kisah Siswa ni dah berakhir pada bulan Oktober hari itu, tapi kita continue dengan Telegram channel. So kita harapkan kalau boleh, you all boleh scan Telegram channel ni supaya you all boleh dapat updates tentang market, you all boleh dapat interview tips, you boleh dapat iklan-iklan pekerjaan ataupun apa-apa konten yang kami upload berkenaan dengan keboleh pasaran graduan dan juga market. So boleh scan sekarang, saya beri masa sekejap. So boleh terus join kami punya Telegram, kami ada admin yang akan update informasi dalam Telegram ni setiap hari lah. Okay, jelas ya semua? Right, so saya teruskan. Okay, untuk recap apa yang saya cakap tadi, saya ingin tunjuk satu video berkenaan dengan contact setting tadi supaya kita lebih faham tentang apa yang akan saya sharekan seterusnya dalam title ni. Okay, kita dengar video, kita tengok video sekejap.
Okey. Saya dapat makluman yang mengatakan yang video tadi tak boleh dengar ya. So tak apa. So nanti kita boleh share link dekat YouTube di mana kami upload video tu. Nak sambung tak ni? Hello. Boleh sambung Puan Siti. Oh, okey. Stop share. Sekejap. Okay, stop share. Share semula. Sekejap. Okay. Tak more ke? Share. Sekejap. Sekarang saya dah share balik. Sekejap. Sebab tadi saya dah sekejap saya sikit. Saya dah terkeluar terus ke apa? Oh, siap. Diharapkan semua penonton bersabar. Untuk maklumat semua penonton, CE UPM Fest akan berlangsung selama 15 hari bermula 1 Disember sehingga 15 Disember. Jadi anda semua boleh daftar dan daftar masuk untuk menerima banyak manfaat daripada program ini. Kepada student UPM, sila sekali lagi diminta para penonton bersabar kerana kami mempunyai sedikit masalah teknikal. Okay.
Boleh ke saya sambung balik, minta maaf pasal masalah teknikal tadi. Saya dengar yang video tak dapat didengari kan? So tak apa, saya akan sharekan link dia dekat YouTube. So boleh sambung kat situ sebab konten dia sama je. Maaf ya ada gangguan tadi. Okey Puan, boleh teruskan. Okay. So kita dah faham konteks setting. Kita dah faham yang ada masalah yang perlu diatasi. So saya nak cerita sikit tentang new market and new skill. So apa yang kita perlu buat seterusnya. So kenapa kita cerita pasal new market and new skills ni? Sebab we need to understand what will jobs looks like in the future and what skills will be in demand. So kalau kita memahami perkara ni, so kita boleh buat sesuatu untuk perbaiki diri sendiri. So untuk makluman, kalau kita nak buat comparison di antara skills demand di antara menjelang tahun 2022 dan seterusnya, so by 2022 kita boleh nampak yang skills berkenaan dengan memory, verbal, auditory and special abilities akan berkurangan. Dalam masa yang sama, management of financial and mental resources pun akan berkurangan juga. Teknologi installation and maintenance akan berkurang, reading, writing, math and active listening, management of personnel, quality control and safety awareness, coordination and time management, and visual, auditory and speech abilities. Yang ni akan berkurang. So apa yang akan bertambah? Yang akan bertambah adalah analytical thinking and innovation, creativity, orientation and initiative, emotional intelligence, reasoning, problem solving and ideation, system analysis and evaluation, leadership, social influence, and technology design and programming. So bila kita dah tahu yang skills ini diperlukan moving forward 2022 dan seterusnya, so kita kena plan dari sekarang supaya kita boleh ada di skills. So kita kena make sure yang kita perlu ada analytical thinking and innovation punya skill, kita perlu ada creativity and originality and initiative untuk punya skills, emotional intelligence which is very important sebab orang-orang yang kekurangan EQ ni agak susah untuk perasan environment, kurang untuk jadi lebih fleksibel. So kena tambah skill on EQ, emotional intelligence itulah. Reasoning, problem solving and ideation, system analysis and evaluation, leadership and social influence. Yang ini lebih pada personal branding. Sebab sekarang semua orang kena faham personal branding is very important. Yang you all kena start to create your punya personal branding dari zaman student. Bukan tunggu masa nak minta kerja baru ada. And technology design and programming. Ini adalah benda-benda yang perlu ada future. So dari segi pekerjaan pula, so kita nampak yang banyak sangat keperluan dari segi data analyst and scientist. Kita perlukan banyak juga software and application developers, e-commerce and social media specialists, customer service workers, sales and marketing professionals, training and development, people and culture, organization development and specialists. Dalam masa yang sama, semua yang berkenaan dengan teknologi yang menghala ke IR 4.0 macam innovation managers, AI and machine learning specialists, big data specialists, process automation expert, information security analyst, user experience and human machine interaction designers, robotic engineers, blockchain specialists, IR 4.0 punya industri ini memang sangat-sangat diperlukan. So siapa-siapa yang tidak dalam bidang STEM, dalam bidang IT ataupun computer science ataupun engineering, jangan risau. Semua benda-benda ni boleh belajar, boleh ambil course, boleh ambil short training as long as you are willing to learn new things. And in the same time, jangan risau juga sebab we still need human to live our life kan. Walaupun teknologi ada, kita still perlukan manusia untuk manage dan kita perlukan perasaan bersama manusia tu. That's why sales and marketing professional still in need. Walaupun ada banyak sangat teknologi kat luar sana tu. Right. And key sectors yang akan bertambah banyak di masa depan seperti yang saya kata tadi, lebih kepada IR 4.0 iaitu teknologi and big data, creative industry, manufacturing, hospitality and tourism, construction and agriculture. So agriculture ada kat sini, so you prepare students, so are in the right track lah. So as long as we can include some technology in the agriculture punya field, insyaAllah akan ada pekerjaan untuk semua. Alright, so this is example of critical occupations di mana Talent Corp memang buat memang release
list of critical occupation ni setiap tahun. So untuk tahun COL 2019-2020, kita dapat kenal pasti yang pekerjaan-pekerjaan yang dilistkan ini adalah pekerjaan yang paling susah untuk diisi. Critical occupation list. So maksudnya kita masih memerlukan lebih ramai orang untuk mengisi kekosongan dalam bidang-bidang ni. So kita masih memerlukan managers dalam manufacturing, finance dan juga ICT. Dan kita perlukan professionals, mathematician, actuary statistician, mechanical engineer, application and programmer. Kita perlukan technician juga, manufacturing supervisors, mechanical engineering technician, commercial sales agent. So dalam bidang TVET, so this is the list. So siapa-siapa yang memerlukan rasanya nak lebih tahu tentang data ni, boleh pergi ke dalam COP punya portal, website, dan you boleh download information berkenaan COL. So jangan risau, ini adalah pekerjaan yang susah diisi. So maksudnya kalau you tahu you punya bidang tu ada dalam list ni, you are on track. Kalau you punya bidang tidak terlibat dalam bidang ni, you boleh buat something untuk upskill yourself. Ya, sebab dia akan berulang every year. Benda yang sama je lebih kurang. Right? Okay, sekarang kita nak menghala ke tajuk kita yang sebenar hari ini. Career roadmap, take charge. What should you do to secure your first job? So semua orang rasa macam bila kita nak secure first job macam ada satu manual, macam ada satu proses yang simple. Kalau saya dah habis belajar, saya buat resume, saya pergi interview, saya dapat kerja. Yes, benda itu mungkin terpakai 20 tahun lepas, di mana semua iklan-iklan pekerjaan masih lagi digunakan dalam surat khabar. Tapi sekarang bila zaman berubah, makin ramai yang ada degree, makin ramai yang ada diploma, makin ramai yang dah lama bekerja, yang ada experience. You tak boleh harap yang you ada degree, you dah buat resume, you dah pergi interview, you akan dapat kerja. So that's why kita nak share, you need to understand yourself first. So macam contohnya lah, macam kita nak buat business ke apa ke, ataupun kita nak jual something, kita kena tahu market mana yang kita nak jual, audience apa yang kita nak target, produk apa yang kita nak jual. So benda-benda tu memerlukan research dan analisis. So kita start dulu dengan diri kita sendiri. So kita nak kerja, in a way kita nak sell our skills, kita nak sell our knowledge to the company. So you need to understand yourself. You need to ask yourself, where do you stand now? Di mana anda berdiri sekarang? Kena fikir sebentar. You kat mana? Cukup tak cukup apa yang anda tahu sekarang untuk di-offer, untuk you offer diri you kepada companies untuk bekerja. Ataupun kalau you plan nak jadi entrepreneur, cukup tak knowledge yang you ada untuk jadi businessman, something like that. Where do you stand now? So, yang soalan ni akan meletakkan kita dalam situasi kita kena kenal dan tahu sama ada kita rasa diri kita macam mana. So kalau kita rasa diri kita kucing, tapi orang lain nampak kita lion, orang lain nampak potensi kita, so dia tak align. Ataupun kita rasa diri kita lion, tapi orang lain nampak potensi kita, sebenarnya kita kucing je. So this misalignment akan menyebabkan mismatch tu. So kita rasa macam kita dah bagus, tapi bila kita pergi interview tak dapat. Kita rasa macam kita dah bagus, kita buat resume, tapi tak siapa pun yang invite kita for interview. So tapi kalau kita punya kita faham yang kita berada di mana, so kalau kita rasa kita kucing, kita boleh plan untuk upskill. Kita tahu apa yang kurang, kita betulkan, kita upskill. Tapi kalau kita rasa kita lion, align dengan semua orang, so kita lebih confident dan kita boleh jadi lebih baik dan kita boleh plan for more. Okay, so kena ada right alignment. So Hamka daripada tahun 1940 dah bercakap dah berkenaan ini, di mana dia suruh kita gunakan akal. So dia kata akal menyuruh manusia menjaga dirinya dan mengatur peri kehidupannya. Jangan meniru orang lain sebelum fikirkan apa yang buruk itu cocok dengan dirinya. Yang lebih utama menurut akal ialah mengukur bahan-bahan diri, mengenal siapa diri dan berusaha memperbaiki mana yang telah rosak. So kalau kita tahu kita ni siapa, bersamanya bayang-bayang kita, kenal siapa diri kita, kita dah tahu dah apa yang nak kena betulkan. Dan kita boleh ride on our strength. So janganlah dalam situasi kita ikut apa saja yang orang lain suruh. Macam kalau mak ayah kita kata buat macam ni, kita ikut saja tanpa
plan tanpa fikirkan semula untuk jadikan lebih baik. Ataupun kita ada satu group of kawan-kawan yang tak boleh berpisah dah. So kalau kawan tu buat macam tu, kita kena ikut juga. So saya harap semua orang boleh buat pertimbangan masing-masing dan kita plan untuk diri kita. Apa yang baik untuk kita move forward dalam career development ni. Okay? Alright, ini adalah satu perjalanan yang perlu dilalui oleh semua orang dalam quest untuk dapat the first job. My career roadmap, journey to industry ready graduate. So semua orang yang plan untuk secure the first job kena start dari self-awareness. Self-awareness, so kami akan bantu dari segi tools. So kami akan explain berkenaan dengan next sebentar lagi. So first thing first, bila you tahu siapa diri you, bila you tahu market you, so you tahu nak menghala ke mana, you nak apply company apa yang sesuai. Sebab self-awareness ni, kalau you tak tahu, so you agak-agak je. So bila habis belajar ambil SPM, you agak-agak kalau kerja dalam bidang STEM, engineering ke, jadi doktor ke, ataupun ambil IT ke, so rasanya kalau ambil bidang ni gaji besar. Tu assumption you. Tapi adakah benda tu boleh berlaku seperti itu? Adakah pekerjaan itu akan membuatkan you happy? Adakah pekerjaan itu sesuai dengan personality you? Adakah bila you memilih sesuatu courses masa universiti dulu tu boleh membuatkan you jadi lebih baik dan lebih produktif? That's why you kena faham yang you kena ambil self-awareness. So how untuk tahu pasal self-awareness? Kita gunakan tool Nurturing Expert Talent next, saya akan terangkan. So bila you dah fahamkan yang ni, dah dapat result yang ni, you all kena faham pula market. So kalau you belajar dalam bidang engineering, lepas ni you nak kerja apa? Di mana? Bahagian apa? Department apa? Apa job scope? You all kena faham the market. So dari situ, you boleh tahu mana nak tuju. Bila dah tahu yang self-awareness dengan market awareness ni, you dah boleh plan your personal brand. Sekarang ni semua orang wajib kena ada LinkedIn. Bila ada LinkedIn, you all boleh kenalkan diri you pada dunia pekerjaan, pada network you. Siapa you? What is your capability? Kan? So, bila dia dah ada orang dah kenal you, silap-silap you tak payah pun nak apply mana-mana kerja, dah ada HR yang dah eye on you. So, bila you dah grad nanti, dia terus offer kerja. Okay? So, this is the structure. So self-awareness, market awareness, you dapat personal branding, you tambah sikit lagi dengan experience. Yang ni yang saya relate dengan SIP tadi. Kalau you ada a very good experience during internship, so you boleh gunakan experience tu untuk update your resume dan untuk explain your experience masa interview nanti. So bila kita dah buat 4 step ni, self-awareness, market awareness, personal brand dan juga experience, you can be the industry ready graduate. So you can secure your first job to any time lah once you ready. So tak adalah bila dah habis belajar nanti you baru nak start, you jadi macam memputar tuli je mencari kerja. Lepas tu tak tahu nak minta kerja kat mana. Walaupun tahu ada job street, walaupun tahu ada Next, walaupun tahu ada LinkedIn, tapi tak tahu nak menghala ke mana sebab you all tak start awal dan tak buat research dan you tak tahu pun macam mana nak jual you punya skill dan capability kepada market. Okay? So saya harapkan yang ni faham, jelas. So saya pergi seterusnya. Kalau ada soalan, silakan ya. Mungkin kita boleh jawab sebentar lagi. So kalau in the middle, kita tunggu macam mana sekretariat uruskan lah. Right, so seterusnya. Okay, this is the list of questions you need to ask to plan for a career roadmap. Okay, you kena tanya diri sebab bila you nak kerja, you tak boleh harapkan lecturer ataupun kawan-kawan you ataupun coaches dekat universities untuk bagi jawapan atas semua persoalan. So in order for you to plan for career roadmap, you kena tanya diri sendiri. So hanya soalan-soalan ni
yang you all yang mampu jawab. Saya pun tak boleh nak jawab sebab saya bukan you. So you kena tanya diri, apa the soft skill yang you ada? What are the soft skills that you have or don't have? Kalau tak ada, kita upskill. So kalau you dah ada target nak pergi ke mana, so you kena tanya diri, apa yang saya perlu ada untuk menghala ke situ? So, contohnya kita nak masuk theme park. Kita dah tahu dah, kita nak pergi Sunway Lagoon contohnya. Sekarang tak boleh sebab COVID-19. Tapi kita dah tahu dah, daripada rumah kita kena pergi ke Sunway Pyramid. Macam mana cara nak pergi Sunway Pyramid? Nak naik bas ke, nak naik LRT ke, nak naik komuter ke, nak naik Grab ke, nak minta tolong mak, tolong hantar ke. Semua tu plan yang kita kena buat dulu. Dan sampai sana kita kena buat apa? Kita kena beli tiket. Baru boleh masuk. So you have to ask yourself, apa soft skill yang kita ada dalam proses untuk minta kerja? Yang keduanya, what are the technical competencies that you have? Kalau tak ada, upskill. Boleh tak aku minta kerja ni dengan knowledge yang saya ada? Ya? What are the technical competencies that you have? Seterusnya, who do you know in your industry? And who knows you? So kalau you dah tahu, saya lepas ni saya nak kerja dengan company A. Tapi company A ni kenal you tak? So you kena try to connect with them. Sekarang ni senang sebab kita dah ada LinkedIn, kita dah ada Instagram, kita ada macam-macam online platform. So you boleh kenal pasti siapa yang you nak communicate with. Dengan HR manager ke, dekat company yang you dah target tu. Siapa pula? Who are the key people in your industry and who can connect you to them? So mungkin boleh guna network lecturers, boleh guna network saya, boleh guna network parents, kawan-kawan untuk you plan macam mana caranya untuk you carve your way to be part of the industry. So you need to do this and to answer this yourself. What are the key players in your industry? So semua orang yang bekerja mesti nak gaji yang besar. So kalau kita nak kerja gaji besar, kita kena kerja dengan company besar. Bila kerja dengan company besar, kita kena tahu siapa pula company tu. So kita kena kenal pasti key players in our industry. Tapi kalau kita ada different plan, kita nak belajar lebih banyak, kita plan nak masuk SMEs pun tak ada isu. So mungkin perjalanan untuk belajar tu lebih banyak kalau kita di SMEs. Dan kita mungkin boleh craft our way dalam proses untuk pergi ke company besar. Tak ada isu, you kena jawab. Tapi you kena tahu siapa pemain utama dalam industri. And kat mana pula mereka located? Sanggup tak kita keluar daripada kawasan kita? So kalau kita belajar di UPM, kita nak stay kerja ke KL ke ataupun kita nak balik kampung. So you have to decide. Right? So you kena tahu pula average starting salary for fresh graduates in your industry. Sebab kita tak nak lah nanti you all short sendiri letak satu amount yang mungkin tak kena di industri tu. So you all boleh dapat banyak maklumat. Even ada banyak company sebenarnya yang bagi information berkenaan dengan average starting salary ni. So antaranya GTI Media, Job pun ada. So you have to do your own research. So, okay. Tadi kita dah bergerakkan dari awal sampai ke sekarang ni 40 minit saya bercakap dengan sedikit hiccup tadi, tak apa. So saya nak kenalkan satu program yang dinamakan NEXT. NEXT ni short form untuk National Expert Talent untuk connect education to employability. Okay. Ini adalah satu analogi. Kalau macam Tan Sri Muhyiddin Yassin digunakan Cik Kiah. Tapi kami di Talent Corp kami gunakan Aina. So saya nak kenalkan Aina. Meet Aina. She is currently pursuing her bachelor's in mechanical engineering at established public university in the country. Aina is uncertain about a career path after graduation. Jangan risau, semua orang ada the same thinking. Aina is concerned about many things related to her career. Amongst these are how to compile her resume and how to prepare for job interviews. She isn't sure if her profile will attract a potential employer or whether she will meet the HR management expectations. Aina thinks he needs to do something. So bagus, Aina rasa dia kena buat sesuatu. Fortunately, Aina was told about National Expert Talent by her University Career Center and it was about shared by her classmates. So dan hari ni saya yang war-warkan. So saya harap lepas ni dia dah tahu pasal NEXT. So Aina start using NEXT and through her NEXT journey, Aina learns more about her competencies, has better self-awareness and has more confidence in abilities and strength. Measures
of self-awareness, strength, employability skills, English proficiency level assessments are included in the next platform used by Aina. On top of that, Next assists with CV building too. With Next, Aina has unlocked her potential and is ready to face the future working world. Be like Aina, it's never too late to better understand self-core values and align it to your career aspiration. Your career satisfaction and happiness may depend upon it. Try Next now. So, senario dia, Aina dah kenal Next. Daripada Next, dia dapat membantu untuk mengetahui tentang self-awareness dan dia lebih confident on her abilities and strength. Okay, so kita go untuk kenalkan tentang apa itu Next. What's Next? Understand yourself, find ideal career. Okay, Next ni adalah inisiatif di bawah Talent Corp di mana kami membantu to prepare graduates for their ideal careers and enter future workforce. So our vision in doing Next ni is to enable and support economic growth by nurturing, attracting and retaining the right expertise. So kita nakkan pembangunan modal insan. Kita nak you all semua guna Next ni supaya kita dapat mengeluarkan modal insan yang lebih baik. Jangan risau, Next ini percuma di bawah kerajaan Malaysia. So tak payah bayar apa-apa. Sebab kalau you all pergi profiling sistem yang lain, kena besar you kena bayar. So kita faham yang finding a job after graduation is not easy. We help graduates find a career path that matches their values, interests and preference based on recognized international research and using holistic profile that are developed in Norway. Okay? So this one is a global punya assessment. So memang recognized globally. So kenapa you kena buat Next? It's a self-improvement tools for talent. Next assists students to understand self and have self-awareness of their own strength. So walaupun berbuih pun saya cakap yang ni, selagi you tak try to log in and try buat, you tak akan faham. So sekarang ni saya explain kat dia, you perlu buat Next sebab dengan buat Next, you boleh faham diri you dan dia akan bagi guidance macam mana caranya untuk buat assessment sama ada you dah ready belum untuk bekerja, you dah ada cukup skills ke tak, sebab dalam tu ada banyak assessment macam self-competency assessment and skill enhancement dan dalam tu ada juga CV builder template. So kita dah bagi tahu dah apa yang company nak tahu dari you. So you sana perlu jawab assessment dan update information dalam CV builder. Kenapa you all perlu ada self-awareness? Sebab you all kena macam saya cakap tadi, to be able to enhance, highlight and leverage on strengths and capabilities. So bila you tahu yang you ada the strength, you can sell the strength better. So if you know yang you have weakness, you can do upskilling. And if you know, you understand the market macam mana, what kind of job yang you sesuai, based on your interest and preference, you akan dapat pekerjaan yang lebih bermakna. So tak adalah bangun pagi tu malas nak pergi kerja sebab sebenarnya you tak sesuai. Sebab manusia ni ada ramai, ada macam-macam. Ada setengah orang suka kerja dengan orang, ada setengah orang suka kerja dengan machines, ada setengah orang suka jumpa orang, ada setengah orang nak jumpa orang pun takut. It's okay sebab memang Allah jadikan kita bermacam-macam orang. So that's why kita kena pilih sesuatu yang sesuai untuk kita. So jangan terikut dengan external punya pressure. We choose what we want and we want to be happy. Alright? So saya ada video. Saya tak pasti sama ada yang ni boleh didengari ke tak. Boleh dengar tak? Sorry. Sekretariat, boleh dengar tak saya punya video tadi? Tak boleh dengar Puan. Okay, kalau macam tu saya skip je video ni, saya akan share dekat YouTube nanti, okay? So saya pergi terus. Okay. Apa yang ada dekat dalam Next? So bila you masuk Next, dia akan terus, you have to log in. You have to log in, you have to sign up. Biasalah kalau you nak buat Facebook ke, you nak buat Instagram ke, you kena sign up dulu kan. So you boleh guna you punya social media punya access ataupun boleh guna email.
And bila dah selesai verification and everything, you dah boleh masuk, you akan terus nampak information about me. About me ni, you kena isi tentang latar belakang, nama, IC number, daripada universiti mana, basic information, ada list of question dalam tu. And after that, you are allowed to do a catalyst profiling. So akan ada, selepas tu bila dah selesai catalyst profiling, you boleh buat career exploration. Selesai career exploration, you boleh buat employability factor. Lepas tu you boleh buat next assessment iaitu English proficiency, basic IT skills, CV. And good news, tahun depan siapa yang ada dalam database sekarang, you dah boleh apply for internship melalui NEXT. Okay, so kita ada companies, kita ada database companies yang tahun ni saja dah endorse lebih daripada 500 companies yang ada internship framework di mana you all boleh ada internship experience yang bermakna dan dalam masa yang sama you dapat allowance minimum RM500. Kalau the bigger the bigger the company, the more they pay. So setakat RM1,000 ke RM1,500 tu insyaAllah boleh dapat kalau internship di bawah SIP. Okay. So you have to fill in NEXT first in order to be part of internship punya environment. So company tu akan berdaftar di bawah Talent Corp dan you boleh apply dan dia boleh nampak you untuk recruit internship. Right. So saya terangkan satu-satu. So in order for you to understand who you are, NEXT uses catalyst profiling, a holistic profiling tools to understand fit between person motivation, job role and their interest, looking beyond just skills and competencies towards settle for our person. So macam complicated kan? Tapi sebenarnya tak. You kena jawab soalan. Ada 3 assessment, interest, preference dengan value. After you jawab soalan ni, dia akan bagi satu result. Dia akan kenal pasti you ni macam mana. You ni jenis orang yang analytical ke? You ni jenis orang yang influencer ke? Dia akan bagi tahu you. And from there, you boleh guna all these keyword untuk create a good resume. And at the same time, you understand better. You faham you ni orang introvert ke, orang extrovert ke, ataupun you suka kerja dalam environment yang social, ataupun you lebih suka kerja bersendirian. So what kind of job yang sesuai. See, nampak dia ada consist 3 profiles, interest, preference and values. So, dia akan kenal pasti strength, motivational factors, possible challenges, likely to be demotivated by. So you boleh tahu kalau you kerja dekat bahagian ni dalam satu company, you mungkin akan gembira. Ataupun kalau you kerja dalam bidang ni dalam satu company, you mungkin akan bosan. So dia dah bagi information tu, dan information ini real time. So next, bila dia dah siap yang first assessment yang ada tiga perkara tu, you boleh explore your future career. Bila you selesai buat this assessment, you akan dapat recommended careers. So dia akan listkan kerjaya apa yang sesuai untuk you, yang relate dengan you punya interest, preference and values tu. Dan ini adalah pekerjaan yang sesuai dengan diri you dan latar belakang you. You ambil course apa tadi tu. Okay? So you boleh, this can give you opportunity for you to explore and learn more about different professions. Kadang-kadang macam pekerjaan ni kita kenal title je. Tapi kita tak tahu pun apa yang ada di belakang dia. Tapi by clicking the future career ni, ada career exploration, dia akan bagi information, job scope tentang pekerjaan tu, apa pekerjaan tu perlukan, apa environment yang dia akan bagi you. You boleh dapat informasi ni dalam career exploration. Lepas tu, bila you dah tahu bidang apa yang sesuai untuk you kerja, you kena faham pula you punya employability skills. You ni dah ready ke nak kerja? You dah cukup ke knowledge ataupun skills on apa yang you boleh buat, apa yang you sudah buat. It focuses on what you can do and what you have done. So they refers on ideas and opportunities, resources and interaction. So dia kena rajin baca sikit you after buat employability skills ni. So kita boleh nampak, okay, this candidate ready to be employable. Ada setengah orang masih lagi poor, so mungkin perlukan upskilling. So company nampak, you pun nampak. So you ada two-way punya matching, right? So seterusnya akan ada assessment on English proficiency. So
dia akan test punya abilities and proficiencies in use of everyday English skill sets required by 21st century workplace. So level dia ada basic, intermediate, proficient and advanced. Jangan risau kalau sampai dekat intermediate, kira dah okay, boleh bercakap. Tapi kalau sampai proficient, you dah boleh duduk dalam business meeting. Sebab kadang-kadang dalam business meeting ni tak sama macam kita bercakap secara casual. Sebab banyak terms-terms ataupun dia punya business communication yang diperlukan. So tak apa, cuba dulu. So kita nak tahu kita di mana. So kalau ada kelebihan, bagus. Kalau ada kekurangan, kita upskill. So next bukan satu assessment untuk menghukum, tapi ada satu assessment untuk menambah baik. Okay. Puan, maaf saja, kita ada soalan daripada Nurul Aisyah. Merupakan fresh grad dari UMK Campus Jeli. Beliau bertanya, bagaimanakah saya ingin menyertai inisiatif penjana KPTCAP di bawah agensi Talentco? Oh, okay. Soalan ni macam tak relate dengan apa yang kita share hari ni. KPTCAP ni sebenarnya inisiatif di bawah universities. So universities akan buat program bersama companies. So Talentco kami tak ada special program under KPTCAP. Tapi kami facilitate universities untuk bercakap dengan industri. So buat masa sekarang tak ada program KPTCAP di bawah Talentco. Okay? Harap menjawab soalan. Puan, terima kasih. Okay. Ada soalan lain? Itu saja Puan. Okay. So saya sambung ya. Alright. So macam saya kata tadi yang English Proficiency Test ni. So okay macam ni lah. Kadang-kadang kan kalau kita buat resume, kita letak je macam kita ni boleh berbahasa Inggeris. Kita letak proficiency excellent. Tapi siapa yang recognize that? Siapa yang evaluate that? Siapa yang validate that? So that's why kalau kita ada guna this assessment platform, kita boleh relate back yang this assessment is validated by NACS. Okay? So the company akan rasa confident dengan apa yang kita letak dalam resume tu. So dalam masa yang sama, Alhamdulillah, excuse me, IT skills. Kita kan sangkakan semua orang yang lahir dalam zaman teknologi ni ada basic IT skill. Tapi dalam hakikat sebenarnya tidak. Ramai juga lagi yang masih tidak ada basic IT skill. That's why kita perlukan this kind of assessment untuk you kenal diri you dan for you to upskill yourself. Sebab kalau tak ada basic IT skills test ni, susah sikit lah kalau nak buat kerja. Sebab semuanya memerlukan IT. Zaman sekarang ni, semua orang akan menggunakan laptop, semua orang akan menggunakan PC. Kuranglah manual punya usage dalam pekerjaan. So that's why ada this test dan dia akan beresult lah sama ada you pass ataupun perlu penambahbaikan. So kita harap dengan adanya result ni, you all boleh tambah baik diri you. So bila you dah dapat semua result daripada result yang pertama, yang pasal profiling, employability skills, you dah buat CV, you dah buat IT, dah buat English, you boleh guna semua information tu untuk create a resume. Buat summary yang relate back on all your strength. What is your skills? Semua you boleh include dalam CV. So nanti bila you along the way, bila you all buat internship di bawah SIP dalam NACS, bila you dah habis internship, kita akan bagi star di bawah skills. Kita akan acknowledge yang this student adalah NACS user, SIP participant di bawah SIP program, dan kita akan linkkan dengan CV yang this talent dah buat internship dan di-endorse by NACS dan juga company. So it's a very branding for you yang you dah buat something yang bermakna. Okay, sebab belajar ni bukan setakat you dapat CGPA for flat, tapi you kena plan for your future. You kena plan for your career roadmap in order to secure easily on your first job. So sila jawab soalan dekat dalam CV builder ni.
So bila dah siap, when you are ready to go for internship, you boleh allow for review dekat companies dan tuliskan dari tarikh bila ke bila you ni internship period. So nanti company akan boleh buat the background recruitment for internship. Right. See, ni saya dah explain tadi. So you need to complete resume lah. Okay, kita come back to the journey. So saya dah cerita dari tadi, so dah sejam saya bercakap. So saya nak recap. First thing first, start, you all kena buat self-awareness. Macam mana cara nak buat self-awareness? Gunakan tools yang kami provide iaitu Next. Just go to www.findmynext.com www.findmynext.com masuk portal tu dan sign in. Bila you dah faham diri you kena buat research sikit tentang market awareness. Ada banyak platform, portal kat luar tu yang you boleh tahu berkenaan dengan market awareness ni. You boleh pergi kat Glassdoor, you boleh share di media, you boleh masuk Jobstreet, you boleh faham company apa. And bila you all dah well prepared yang ni, you kena buat personal branding. Kena create LinkedIn and kena create online presence. Kena ready kind yourself to be visible to the market. And bila you dah ready semua ni, you boleh plan for your internship untuk dapat a better experience to show to the market that you are industry ready graduate. So, you punya opportunity untuk secure first job tu akan jadi lebih besar. Okay. Ada soalan tak? Saya dah habis. Saya punya sharing. Kalau ada soalan, saya stop sharing ya. Ada yang tak dengar ke waktu saya sharing tadi? Dengan cepat. Dengar je. Sebab ada chat tu mana tak dengar. Okay, so macam mana ni? Ada soalan-soalan tak? Sebab saya tahu petang dah. Soalan boleh sangat teknikal kan? Soalan daripada FB Chem UPM daripada saudara Muhammad Rizwan. Dia bertanya, My Mobility ni dibuka kepada para pelajar yang bakal graduan ke Pak? Okay, untuk My Mobility, dia adalah program untuk pelajar yang masih belajar. So dia internship. Internship terms yang kita gunakan untuk program yang masih belajar. So kalau dah habis belajar, dia akan jadi apprenticeship. So sesiapa yang berminat yang nak buat internship, sama ada compulsory ataupun voluntarily, boleh apply melalui portal Talentcorp sendiri, www.talentcorp.com. Tapi sekarang kita stop sebentar sebab COVID-19. Tapi kalau dia plan untuk future, insyaAllah kita boleh buka balik resume gathering tu dan kita akan match dengan company. So sebelum graduate ya, masa belajar 10 minggu dan ke atas boleh buat dalam tempoh compulsory internship ataupun masa voluntary waktu cuti semester ke apa ke. Harap saya menjawab soalan. Okay, seterusnya apakah soft skill yang perlu ada oleh pelajar Pak untuk pergi interview? Okay, tadi saya dah explain dalam slide yang kedua pasal concept citing, ada 5 perkara tu. 5 perkara tu memang sangat-sangat diperlukan untuk untuk you all kena ada, iaitu problem solving, teamwork, communication, adaptability and interpersonal skill. Problem solving, teamwork, communication, adaptability and interpersonal skills. Okey lah, kalau kita fikir macam alah banyaknya nak kena belajar, tapi sebenarnya basic thing, you just need to be yourself. You need to keep yourself with a good attitude. You have to know how to communicate. Cukup dah. Sebab bila masuk kerja, attitude dan training, your good attitude dan jangan risau pasal skills, sebab skills akan ajar, dia akan bagi training. Okay? Okay, seterusnya soalan daripada Aisyah ni. Contoh posting yang boleh dibuat di LinkedIn profile, adakah ia mengenai industri yang akan kita bekerja ataupun bebas? Okay, kalau LinkedIn is
all about you, your own personal branding. Kalau you ada aktiviti yang melibatkan sesuatu yang bermakna, contohnya you work program dengan universities, so you nak share to the company, to the public. Okay, hari ni saya ada session, saya jadi pengarah projek untuk program CE UPM FEST 2020. So saya, you boleh buat that kind of updates sebab company sebenarnya mencari manusia. So dia nak know the real you. So first thing first, kenalkan diri sendiri. Kalau you nak share about your knowledge, boleh. Kalau you nak share about your industri, boleh. Free. Tapi LinkedIn tak sama dengan Facebook. Dia lebih formal. Kalau Facebook dengan kawan, dengan LinkedIn you kena treat yang you bercakap dengan orang yang bakal ambil you kerja. So kena berhati-hati sikit. Okay? Okey Puan, jadi saya kira itu sahaja soalan daripada penonton kita pada hari ini. Jadi Puan ada apa-apa nak sambung ke? Okay, tak ada apa. Terima kasih kerana jemput saya. So saya sebenarnya macam seronok kalau ada interaction, tapi saya cakap seorang-seorang kan, jadi tak banyak saya boleh share. So saya harapkan semuanya maju jaya dan saya harapkan saya akan memberi manfaat sikit petang ni atas pencerahan yang saya berikan. So kalau ada apa-apa silap di pihak saya minta maaf. Jumpa lagi lah di masa lain insyaAllah. Baik Puan, terima kasih di atas perkongsian yang sangat menarik dan saya kira banyak input yang boleh para penonton dan saya sendiri dapat sebagai seorang mahasiswa dan semestinya ilmu ini dapat diaplikasikan pada masa hadapan. Terima kasih sekali lagi Puan kerana sudi bersama-sama dengan kami dan terima kasih juga kepada penonton kita pada hari ini kerana setia bersama-sama dengan kami dari pukul 3 petang tadi sehinggalah sekarang. Sebelum saya mengakhiri slot saya pada hari ini, jangan lupa follow Facebook CHAM UPM untuk mengikuti update terkini festival ini dan saya doakan supaya anda semua diberikan kesihatan yang baik dan semoga kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 dan kembali seperti sedia kala. Terima kasih, saya Syazana Nabila, jumpa lagi pada slot yang berikutnya esok pada jam 10 pagi dan 3 petang. Salam hormat dan Assalamualaikum. Assalamualaikum.